Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manibod dito'y Nemars Studio at to'y manay na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apa kay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkitkid daw ti pambalakad tayo. Kaya to'y manen ni kasin yung Yong Ruiz nga may manen mang biyag ti may sa nga surat pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Tata Winston iti Hawaii nga napauluan iti Kayat ko ti asawa. Kayat ko ti asawa ko na dati paulo dati surat dati pakasaritaan nga may kanbiyag ita nga malem. Anya nga tatparikot ni Tata Winston. Kayat nakano ti asawa. Aya. Alright, idideti nga gundaway hindi nga ro din irugi nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga may kanbiyag nga may drama ken mabalakadan. The problem of the day ni Tata Winston iti Hawaii. Sagudayan nga rod ti surat ni Tata Winston. Dear Cassie, sakbay mangin nag-iburay ti pakasaritak iti dating nga programam kasinyong idanon ko man dinabara akablao ko kada kay amin di Nemars Studio nang runa kada kayo kay ni Dadim nga kanayon ko nga bubuyaen dito'y isla ti Hawaii. Pudno nga makaliwliwa ken pakapidutan ti adal dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikan biyag. Ket naawis met ti riknak kasinyong nga mangiburay ti pakasaritaak nga miniti agdama agkasapulanak iti balakad yo. Nang rugi ti amin idita mariknaklatan tiliday sipud idi agmay sa akon nabayagen nga nabalo ak ket dagiti anak ko dagiti duwa nga anak ko ket adamot ten bukod da nga pamilya. Idi saan akon nga agtrabaho nga umaw-awat aklatan ti pensyon ko. Trabaho ak man ngem iti laeng arubayan iti garden agmula ak kadi konforme na dumaduma nga nateng wenno konforme ti mabalin nga maimula dita. Ngem sa bali laeng kasinyong no adda iti kain inrasaas tunggal mariknak ti lamiis ti rabi. Sa bali laeng dati adda kakinkin nayet ket bayat uno sakbay iti panagturong. Sa bali laeng dati ada kasarsaritam akanayon ada pangibagbagaam dagiti marikriknam ada pangistoryaam dati napasamak ken kay ti agmalem. Sa bali laeng tay ada katakunay-nay mo iti biag. Saan ka di? Ket ditoy ngayon kadeng ko nga agasawa akmanen iti likudan nga nasuruken 70 ti tawen ko kasin kastiuman nga rod arugyak ti amin kasinyong anya kaditi kayat yo tatang alay bagayon, tapno no, makatumar kayon, iti agas yo. Kahit mo kadi iti ilotuang ka iti paborito nga sidaan. Ijak kayat. Anya nga rod. Kahit mo ti kaldo. Ilotuang ka iti adadiguna. Jak kayat garawd. Ay na, ay. When nagpa-deliver aklatan iti makan. Ay na, jak kayat. Api nagkulit ka aya. Karen. Ket ibagbak laeng. Nga
Naskan nga mangan kayo, tatang. Naskan nga tumar kayo ti agas yo. Ay, jak karod kayat. Aping nga ipilit mo aya. Ay, nasaan nga mabalin nga jak ipilit, tatang. Nasaan kayo mabalin nga agtumar, no di kayo mangan nga umuna. Ilutuang kay latan, dati conformet adda dita. Jak nga rod kayat, korak mat, karay. Nakakulkulit ka. Ay na, anyang orti kayat yo. Nagsaksakit kay latan. Nay, agurgurigor kay pailaan. Basta jak kayat timangan. Anyang orti kayat yo. Kayat ko, ti agasawa. Anya? Kits, dito nga tawtawin nyo, tatang, kahit yung pala agasawa. No, kumaidi nga yung bagayo, ah. Ay, ita nga rod nga kayat kao. Ita nga mariknak tiliday. Mariknak nga kasapulak mo't iti katakunay na ko iti biyag. Unang ng tatang, manutitawin yun. Kasi no, kumapin nga rod timayat nga mga sawa kada kayo. Dito nga dyan yun. Nagsaksakit kaya ka na ayunan. Ay, agsakitak, ah. Tamalidayanak ka raw. Di kayo ito asawaan, no ada asawa yun, di kayo ito agsaksakit. Ay, una, kasapulak nga ron, ti asawa ti agas ka. Iso ti mangagas kanya. Anya? Ay na, tiladang nga sasauyo. Agtumar kayo din, umangang kayo, tapno makatumar kayo, jak kayat. No, jak madlag asawa. Kaya't kulaangan ti matay. Anya? Kumusta kayo, tatang? Masakit kay kanupelan. Kung ni ading Karen. Di yung kanumot kaya ti agtumari ti agas yo. Tadi yung kaya ti mangan. Kasanor nga makatumar kayo, tatang. Kasanor nga maimbagang kayo. Eh, siya kayat ti mangan. Siya kayat ti agtumar. Ay, natatang. Hapi nga di yung kayat. Amangan mo't nagsaksakit kayo, gaputa, kanahin kailat ada dito yung balay. No kahit yo, ipashare kayo ito no day off ko. Eh, jak kayat. Anyar tiket mo. Sa dino ka di tiket mo papanan. Awan, jak kayat. Inta dya bye-bye. Jak kayat ko nakmay. May isa ka ba't nga dagulay. Pada kay lakin niya ading mo nga Karen. Ay, natatang. Saan nga gaputa adan bukod ba pamilya, kat bebe andakan. Kat sa madi ah. Ay, kat bebe andaklatan ah. Anya ayat kahit yo ka di tagpasyar. Ya kayat ko nakbay, api nagkulit ka. Unay matan. Muna kahit yo tagbakasyon di Pilipinas. Jak kayat. Anyang horti kahit yo tatang. Kahit ko ti agasawa namin adok kay baga kada kayaon. Anya? Ina. Agad mo kagad agang angaw kay laang tatang. Nasurok 70 titawin yun. Agasawa kay pailaang. Ay, iso nga ron ti kayat kao. Unangim ka na yung kaya ngagsakitan. Ay, pa nga ron ti maaramidan yun, ada asawa yaw. Lakay kayo. Ay, pumigsaak ah, no ada asawa. Anya? Iso nga ron gagkakapsutak, iso nga agsaksakita, gaputaawan ti asawa. Malidayanak ditaw. Ay, natatang. Narigat ka nga makaasawa itan ah. No, hindi ko mapelang ah. Yung talatag, bakasyon dyan Pilipinas ah. Diyak nga ron, kayat ko ti asawa. Malayo. Di lang mo, baka makamamu kayo ti asawain nyo dyan Pilipinas. Diyak kayat. Anya? Uray dito yung latan, ti pakiasawaak. Saanan nga dyan Pilipinas, mapanugak laay. Ubrak to, pa nga mang taw-tawing ditaw. Anya ko ti kayo tatang? Uray, taga dito yung latan ah. Uray, balo, wano, single mamlatan. Basta kayat ko, ti asawa. Ay, nagmauyong kay isang tatang. Ay, si Manong Winston. Oh, ading ka, Gloria. Nagipulong kanyak, dagiti ka anak ka. Kung nakanyak ni Karen, di mo kano kayat timangan. Kasano ka nga makaagas? Kit kunamot kanyak ni Hari. Di mo kano kayat mo tirumwar. Di mo kano kanumot kayat ti mapanagpaspasyar. E di awisin na ka.
Anya ayat ti kayat mo. Anya ayat mapaspasamak king ka, Manong Winston. Jak nga rod kayat ti mangan. Bagak mo't kinkaren. Yung bagak pa kinihari, jak kayat ti agpaspasyar. Tawa mo la serbi nang agpaspasyarak no awang magkadwak. Kit kadwain na kamat ni Hari. Kiti apukom. Basta jak kayat. Anya nga ti kayat mo, Manong. Kas na kailatan. Mabaybayan nyo ti bagyo, nagsaksakit kayo. Hindi kiti mulay yo. Matmatay da pa yan, tadi kayo masibsibugana. Eh, amlatan Tas ures saan lang adi kita mulan ti matay. Anya? Ures siya ako na ti matay. Ay, tiladang sasaom si Manong Winston. Anya dayta nga bigbagan. Ay napipiyalaangin nga matayag. Awan mo serserbi na urek pempensyonak. Anya ti kayat mo saon, Manong. Anya ti kayat mo nga mapasamak. Kaya't ko ti asawa, ading ko. Anya? Laklakayan kayon, Manong Winston, nagasawa kay pailaang. Ay na, makatumpong kay tungata. Datay, kwarkwartaan na kantulaang. Pagbagasan na kanto. Laklakayan gan. Ay, kay kayat mo nga rod. Nga iti dati nga mauding kapasit ti biyag mo. Ipadawat mo to, dahil iti nagbanbanugam, iti asawam nga nabiit mo lang nga nakadin na. Ay kit apa ay matayak ka din. Kat kita man nagsaksakit kan. Ay kit napigsaak no adda asawa ka ading ko. Anya ti kayat mo saan, Manong. Basta, umatidog ti biyag ko. No adda katakunay-nay ko iti biyag. Anya? Alakas ta, mangan kayo tatang. Mana, wad mga anak, basta siguraduin nyo Nga anya? Nga, iyam amuyaw dati ko na ni manong mo nga hari nga balaw nga adda duwa nga anak na. Nga mayat nga umasawa, itikas kanyak, ti kalakainan. Ay nawon tatang. Nakitkita na kay kanumutan dahil nga babae. Marla, tinagan na saan ka de. Wen kanu tatang. Agam amu kayo Iset to ni Manong Hari ti aldaw nga kita kayo. Sika kilatisan mo't Uray saan ay. Basta lakid din Basta lakid de. Nasingpot, de tati nasisita. Basta lakid di adda katakunay-nay ko iti biyag. Ala, mangan kay nga rodan, tagtungar kayo, tagpabigsa kayo. Tento may imbagang kayo, ijayton nga, yam amunton ni Manong Hari, dati mayat nga makiasawa, itilakay, akasking ka. Ay, nasaya at nukas na. Makaasawa ak matan. Makasawa ak manan. Matidog matibiyag ko Anya? So, kahit yung sawon, tatang. No agasawa kay manan, saan kayo itong agsaksakit? Ewan Taadan to ti mangistimar kanyak. Adda kalanglang ko nga mangan. Adda ti kagandan ko nga maturaw. Alala nga rin. Sapay ko mapasamak na itatatang. Sapay ko tagsubli ti dati nga pigsayo. Yan sigun nga salon at yo. Wan, basta agasawa akmanan. Mapasamak na ita. Balasang ka. Anya, Barok. Tuloy ka din into no bigat. Ay panagkita me kay ni Marla. Hapi ka kaslag, dua-dua ka. Tang? Agkwa. Agatiamok man no sigurado kan. Nagbabawi ka din, dahil nga Marla. Ay, saan mo tatang? Kaapay nga raw nga di mo masungbatan ti saludsud ka. Hoy, Tang? siguradong matuloy no bigat kunak. Kwa. Anya nga tanong. Anya nga tano anya. Anya nga tanong. I-cancel yu pa lang tatang. Anya. Sumapulak ti sa bali nga iretok kada kayo. Itaapay matbaraw. Ay makapaluksaw ka man. Tikid di baga saan ngagpaypaiso nga adda Marla nga kayat natin mga sawa kanya. Ay, saan tatang? Agpaiso di dyan. Yabe nga ron nga ibabawi mita.
no kaano mo ka namnamaag nga, adayam among kadak, adayam amuyo kanyak nga asawaan. Sa ita, di ibabawim. Tang, gaapi nga ibabawim ko mabaraw. Ay, sige. Saan ko nga ibabawi tatang? No talaga kahit yun yung masawa, no saan ka nga makaura yan, gaapi nga may nga ibabawi. Awan tatang. Lipatin nyo di dyan. Dahito yung manong napinpintas dahito yung nga pagbado yo, pagpulo yo. Sigurado ka, ading ka. Wen, manyamot ti amom iti paspasyon, mate. Wano saan? Ape amom kumamot, tinapintas, wano saan nga isuot ti may sa lalaki, akas kanyak. Ape kami nga awan ni Karen. Ay naada ka no emergency nga napanan na. Yung pagpay kumakin ni Karen ata. Kumpiyansa ka napintas ti arwatan. Ay napintas daytan manong. Ay, nakadisdisente ti langayaw. Kahit anyamot ti marikrik nam ita, manong ka, nga kita kayo na ti ireto ka ni Hari. Ay kat, maragsa ka na ka. Apay nga mimot nga napanpanunot yung pa'y tagasawa manan. Apay ka isong aruti kayat ka. Anyang serbi na nga gaw awat ak ti pensyon ka. No awabad ti katwak, idi ti balay. Alawang ka din. Sapay kuma saan kay ito nga agbabawi ka dahil nga pangeding yo. Sapay kuma, nakamaudyanan na, agragsak kayo nga talaga. Kaya ad-adda nga umatidog ti biyag mo. Apaman nga, gasawa ka manan. Kaya talaga kitain yung tao, agsublin to ti sigod nga pigsak, kaya salunat ka. Ay, naimbag nga aldaw mo, Marla. Naimbag nga aldaw mo, Matt. Winston. Ay, kaya't mo ka na, ti makiasawa iti kaskanyak. 70 plus ti tawag kaon. Okay laking ka. Okay lang. Kaya't, uray mo't siya. Kasapulak mo't iti katakunay na itibiyag. Nabayagan nga. Nabayagan nga na baluak, Winston. Ay, kinagpada tamang maggayam. Ken damag ko, adadwang anak mo. Wen, adan, dadakkel dan. Agtab-trabaho da pa yun. Day may isa, ada pamilyanan. Ay, nasaya at nukasta. Lakot, nakasagana agbot katubulong kadakwada. Uri no saan ko nga bukod nga nakida. Agyaman ak nukasta, Winston. Nukasta. Pagtulagan tantong arodan, ikalaysa. Sigod? Agad-agad? Ay, adya ko mga raud. Sige, nusuti kayat mo. Akit ti namnamay kagat. Kayat mo pala ti makirelasyon, tapno mamaamum ti kinataok, ti kinasyasinok, ti ugalik, ti galadko. Ay saan nga nasisita daytan? Umanay daytoy panagamamutan. Nakabayatan naman, ngagdindin nata, mamamukan tumay. Kaya't kut agasawa manayin. Kat uray anya nga oras, anya nga aldaw, ikalaysa ka, Marla. No iso ti kanam, no iso ti kayat mo nga mapasama. Okay mo't kanyak, Winston. Ay, nasaya at nukasta. Ala, banganta pa lang araw. Taituloy tanto, ti agsarita, Marla.
Nagkalaysa kami nga rod kini Marla kasinyong kalpasan laeng ti sumagmamano nga lawas. Ado digiti mas daaw nga kabagyan mi ken gagayem ko. No apeng nga kasjay kaalisto ti tinapasamak. Di na ngamin maawatan ti marikrik nagkasinyong magagaranak unayen nga maaddaan iti asawa manen. Nga agbalin nga katakunay ko, iti nabatbati pay nga panawen ko dito'y rabaw ti daga. Kalpasan, ti panagkalay sa mi kasinyong impalagip ko manen kini Marla nga asawak. Nga gabu iti edad ko, posible nga jak maipaay ken kuanan ti ragsak nga mabalin nga maipaay ti maysa nga ubing ngimsyak. Nagkinaawatan kami met kini Marla. Nga nung manjak maparagsak isuna physically, maparagsak kumet isuna babayan iti panangipaay ko ti amin na kasapulan na ken kastameten kasapulan ti pamilya na nang rona dagiti duwa nga anak na. Saan kanumeten nga nasisita ken kuana dayta nga banag. Ngem kadaydi nga honeymoon mi impadas milata kasinyong uray no jak namnamaen nga jak namnamaen nga maipaay ko taragsak kini Marla nga asawag. Sapay ko matao kay laking ka Marla. Ti anya Winston? Saan kun nga maipaay king ka tay mabalin nga ipaay ti ubing ngimsyak. Ay na nagsaritaan ta daytang. Ket ore man kidagit inarakop talangag patpat naglabasak dagitan. Kasta agpada ta mammet gayam. Angem ipadas kulat ta. Nanarigat man no jak padasan. Di tala amaw. Bakad na pala na batbati mat nga pigsak. Alakat si kalat ta Ay. Tapno no matulungan ka. Ibagam la kanyak no anya ti aramidak. Ibagaking ka. Katwan. Ay. Sikat makaamon no anya ti amawom nga makatulong kanya. Abareng no agsubli ti pigsak. Narugsak. Akit makaamo ka. Aramidum lata. Marla. Bakit ka? Ay. O sige. Siya karon ti makaamon. Anya nga ti aramidum. Basta. Agidda kalatan, Winston, lakay. Ay, kaya't kumanday ta. Apo. Sakit pa iti sikat ko nga agiddan, Diyos ka. Ay, kit kagangay nabannog ka nga ron, ngagmalmalam. Ay, wan agasapay ko ma. Tamaikat ti bannog ko, gapuking ka, Marla. Ala. Agidda ka latang aron, tasyak ti makaamukin kan, Winston, lakay. Una yun, tigasat kaon. Agyamanak, Marla, tas dimting ka itibiyag ka. Hindi ka kadlata agsasauditan. Agkidim ka latan, Winston. Taramidak, ti pagrebengak, akas asawa. Well, sige, makaamu ka. Anak ko, ay kwa. Awan. Sige lang, ituloy mo lang, bakit? Unay kan. Mayat sa Marla, bakit? Mayat sa ngagpaisulakan. Effective ter aramidam. Ituloy mo. Bareng no. Tuloy-tuloy mo. Panagungar na. Sige, tuloy ko nga ron. Daytan. Diyos ko, narik na akong tibara na. Tibara tangiwat mo, Marla. Apaw. Umingar. Mayat pelagayang. Kitam? Napagungar ko. Ay, wine. Kita. Agyaman Marla. Tati amok iting katawanan.
Ti amo ka sa nga agungar daytan. Ay nasyak pay ti kunay. Kayang-kayak dayta. Ah, ala ituloy mo nga raw. Badye, no siyak. No siyak ti agtrabaho awanan ay na. Jak kabailanan. Alawin ka din. Sige. Siya, kung ti rumabaw king ka, Winston. Ala, kayat ko dayta. Kayat ko. Apo Diyos ka. Ready kan? Well, always ready ak, Marla, bakit? Apo Diyos ka. Apo, itatak man lang ang makabalyaon. Winston, Marla, bakit? Winston, aguray ka, iuray na. Ay, napada ka. Wen kasinyong kaday didamo nga rabiimi nga agden na kasagasawa napagustuak met ti asawak no pay saan nga nagbayag no saan nga no pay saan nga nakapagpaot inalabar ko met daydi nga nasapa nga panaglipas ko kasinyong takalpasan nga naglipasak, naginanaak lang biit. Ay, pasinsya ka na ba kahit no? Inunaang kamutan. Sana balen. Bumawi ka lang madamdaman, ito makainanaka. Ay kidyak amo ano kabailak to pa iti round to, bakit? Uri saan na. At niyang roti kaya't mo asawan. Basta, ay ginanaka pa'y laan. Tainton makainanaka, ibagam to kanyak. Taadan tumat paubraking ka. Sige, no laki di ka ba elak bakit apekit din nga saan? E di makainanaak kasin yung imbaga iti asawak nga nakainanaakon ket ditoy nga bimangon isuna nga nagturong iti lamisaan nga adda iti uneg ti siledmi. Ay, papanam nga raw. Basta, sigurado ka nakainanakan, Winston? Lakay? Wan. Umay ka nga raw dito eh. Ay, nagtugaw ka mo tan, di tarabaw ti lamisaan, bakit? Kitwan. Guyudan na tatugaw. Apay. Agtugaw ka dito isang wana. Anya. Yan tangay di napaglipas itay. Dito yung nakapaglipasan. Kaya mo sawan. Nagkayang kamutan, bakit? Katwan. Umay ka dito isang wana. Tapaglipasan na, Winston. Uray no, madi ka ba ilan det armas mo? Adamot pa sa baling armas mo. Ay, dahito ka diramay ko, ti ibagbagam. Dahito ka diramay ko, ti isaan ka taramay mo. Anyang around. Dahita dilam. Anya. Umay kan, tapaglipasin na kon. Ay, umay kan Ay, wan, umayay. Ay, Diyos ka. Anya pa'y latir orayam. Rugyamon, Winston. Tapno no aglipasak matan. Ay, iti kinagpaiswan na. Saan kong aking kinan, dahi di kuha di asawa. Anya? Agpaiso? Wan. Ay na, pues siyak sa baliak. No di na kahit ipakan idi, siyak, kahit ko. Ay saan ba't nga di na kayat ang siyak ti di bangayat ide. Tanda nga minsan sa bali nga, dakamaw, angot naraman na, tapinadas ko na minsan. Ay na, hindi nakla pa gustuhan na. Kumaano mapaglipas na. Ang saan ma? Iso nga dita ka nga bumawi. Ay, my God. Ay, ano na?
paayanak ka di Winston? Ay, kwa. Ay, alan, rugyamon. Ay, guri ka. Taalaig-laig ti buwela ok. Apay, apay ka sa bulan pa lang. Ay, alan. Ay na, masurunakin kan. Ay, uwan. Aguri ka. Apay. Eh, katigpela dahil ito'y pustisaw. Bagakit no, maisalat dagit. Dagit, ay na, nagato pa artem, sige, ikate mo, darugya mo. Uway. Ay na, italtal magmumut Sano? Oh, anya daytan. Pagdapal na tadilam. Anya nga raw. Ay, sub-sub nakmatan niya. Ala, sige, mangang ka. Wen ka sinyong kasta nga rod, tinapasamak ka day di damo nga rabi imi ita asawa. Damok matay nangan iti konkonada nga presko analaes. No idi kadjak pulos kinayat karamiden day tangabanag kaday di asawak ang imita kapilitan. Tadjak kayat nga mapaay ni Marla gabuta unfairmet ken kuana nga siyak na paglipas na. Kasta ti mapaspasamak kada kami kasinyong ngem ure no sanak nga agbalaygi. Bueno saan nga agbalaygi ni Marla nga mang pagungar dati armas ko. Taure no timot ke di pagyamanak ken kuana ket saan nga naarte isuna. Nga ore no kasla marshmallow nga isakmol na ket okay la ken kuana. Angem no saan nga agbalaygi, no saan nga agungar, awamot ki ditriri na. Angem no iso na moten ti akin batang kasinyong nga siyakmet ti mang paragsak ken kuana. Aging ganga na immune kon iti raman ken angot na iti kanayon nga panang kakaan ko katekukwa na. At dabay dagiti gundaway kasin nga no sumangpet ti asawak aggapoy ti trabaho na ket siya sanak mo tin ngagtrabaho dakla iti balay aggargarden agtartaraken kun kumporme dita ket no makalagip mapanagdigos sarak to eban iti siledmi kasinyong ket amuklatan ti kayat na nga mapasamak. Ala nanusak gaputa anya nga rod ket isumot laeng ti mabalin ko aramiden tapno maparagsak ko ti asawa. Ket tunggal agbisita dagiti anak ko, wenno ti kabsat ko. Kumusta enda? Kumusta ka mo't manong? Ay ket nasayaat mo ta ading ko Gloria. Kumusta mo ti biyag ti naasawaan manen? Ay kata makas makita mo ading ko. Nagsublen ti pigsak. Makita nga rod manong, alakat nasaya at ano kasta. Kasabi ko matatuloy-tuloy daytan. Ay kiwan Akat maring no, saan nga agbalbaliw ni Marla. Gat, kumusta mo ti Linda Ilo iti rabi Ay kakwa, gagangailaan nga jak mapagustuhan no laduma. Kat imbag man ta saan nga agpauyo ka na kayo. Imbag man no, saan nagsapol iti sa bali? Aha. Ay saan ba? Nasayaat ni Marla, ading ka. Ay ha? Oh, alakit nasayaat no kasta, sabi ko matatuloy-tuloy daytan. Talaga tatang? Wen, anak ko, alakit nasayaat ano kasta? Alakit, ituloy-tuloy yung latay ta, baring no matindog pa iti biyagyo. Kat makita ka, nagsubli ti sigod nga pigsa kan salon at yo. Ure na takudil yun Kiminis manen. Ay, katuwa na. Taada nga roden ti asawak nga mangis-istibar kanya. Alakit na sayat no kasta. Kat, agyaman ta iti Diyos ta. Nakatumpong ka, iti kasken ni Auntie Marla nga. Nga, nasayaat, nasingpet. Wen, pagyamanak ta. Maipaay ko ti kasapulan ti asawak, maipaay na matiragsak kanya. Alakit ta, tuloy-tuloy ko madaytan tatang.
Wait, alakit ni Manong mo, kaano mo't ka umay pumasyar? Umay ka no yung tunubigat. Ay, sige. Adakon tatang. Ay, sumber ka baraw. Oh, kumusta kayo? Nasaya at baraw. Kasi ka, kumusta ka? Kumusta dagiti ti pamilya? Dagiti apo ko? Nasaya at mo tatang. Ket nakaragragsak kay ka no, kuna ni ading ko nga Karen. Kawin Kanuri ni ante, tawag na kanya, nagsubli ka nun ti sigod nga pigsa ken salon at yaw. Kas makita mbay baraw, nay. Uy nga ron tatang. Amin nga langayo. Isla detay kumpleto kaya kanain ti turog kada kita nalaing ti asawa nga mga iwan mangistimar kanya. Ala kita ni jakmat na ranan ni Auntie Marla tapno no makapagyaman ako maging kuana. Maladan to gundaway na nga tutungtong tayo. Busy la trabaho na baraw. Yun kastabat kada kayo. Adobet pa ka kumikuman nyo. Uwan nga ron tatang. Alakit na saya ata. Maragsakan nga makakita kada kayo. Nga naragsak kayo. Nga nasayati ka sa saadyo. Iti asawam. Uwan, kunakbot kaming katakayaw. Kanya nga ron tibagbaga ni Ading Karen nga problema yung nga kahit yung man kanyak. Ay, may kaman dito nga raw. Ada kaya't kung ipakita king kabaraw. Aya, damok man no, awan ti problema yo. Dan samot problema, isang kabasit lang nga problema baraw. Saan ka ko ba nga disturbon? Amok ka busy ka. Ang embareng no, masung bata, bueno, mabalakadan nak. Matulungan nak, iti parikot ka. Mahilig kayo man kagbuya dati kay problem of the day ni Kasinjong di programa na Facebook. Di pala yung isang natin pagpabalakadan niya. Ay, ubrak pa nga mag-istorya. Huwag mo't kadi anya ka di data nga problema ay tatang. May ka dito yung unag ti kwarto nga road. Ito, may ka dito, masidig ka. Anya dahil tatang. May ka dito, makitam dahil ti baraw. Dito alam saan. Wine. Kitam dahil. O apa, yan yung problema ito lamisaan. Medyo ada nakaroten baraw. Kasla matumtumbamat na anya. Makitam na O day, naringguran no. Ti problema yung tatang, dito lamisahan yun, dito kwarto. Wine. Natibkir mo dito nga kayo, tikunak. Una. Apa problema yung kaday? Apa yung gastoy? Kwa. Gastoy, baraw. Anya. Pagtugtugawan kami ni Antim daytoy. Ha? Apa pagtugawan na tayo saan? Amumlata na. Di kayo maawatan tatang. Rinabiing nga usarin ni Antim nga pagtugawan na. Kaya apa tugaw kami dito lamisahan ka, damat sa bali nga tugaw tatang. Damat tugaw nga talaga. Kaya hindi ka maawatan haya. Agtugaw dito. Sa aktubot mapati sangwanan na agtugawak yung tatugaw. Sa ako sangway. Ay, may kaymutin tatang. Agtugaw ni Auntie Marla talamisaan. Wait, sa to kayang. So, sangwag bait, agtugawak. Sa kunto ka na. Iso nga, rin abi kita ito, kastoy, mati-matay. Nay, amangan no, marbang nga mamimpisang, madisgrasya ni Antim. Kaya niya problema yung tatang. Damagit kumano anya ti, mayat nga, solusyon na. Api nga katawa anak mo baraw. Saan nga nakakatawa dahil tao. Kaya anya nga no. Oh, anya no madisgrasya ni Antim. Basol ko pa ay. Kakagura na. Tirimaan nyo na tatang. Tinarimaan ko mahit. Ninayunak pa tilansa na ang madilat na.
Kita am na. Naringgurnok kwa. No usaremay. Kun madanagarak. Ang mga no, bumigay ka, madisgrasya kami. Tang, apay katawaan nagbarbaraw. Isurat yung inikasin yung dita. Magustuhan na dahi na. Ala, isudat pagpabalakadam. No, anya taramidin nyo kada talamisaan. Tagitain naman no, anya makunata datang. Anya, isursurat ko pelag ba't Alaman, baam ta saktot magisuratan datang. Na ibaga kasikat nagkapan na. Anya, di talaga hindi problema yung datang. Abi nga mingakat katawaam. Seryoso na ito'y baraw. Mabalin nga makadisgrasya tao. Kitaan na ay Baam na, agpabalakad na lang takadigat yung viewers ni Kasin yung datang. Ay, na Diyos ko, ay nakado nga problema datang, dahil na pala problema man. nagluko ka kaubigay. Alam ka mukha nga raw. Isurat mo. Padalam kang ngikasin yung yaw. Maring mabalakadan na. Kanya tinapintas nga brand, tilamisaan ba raw? Kanya nga classic kayo, kasjay, kaya dyan, di kayat ko nga magnag nga balakad na. alam mo na, Ay, nagluko kan, takat katawaan man, di problema. Masurunak, iti anak ko kasinyo nga ni Hari takat katawan na kit din. Imbes ko nga tulungan na kiti problema. Imanugutak nga rod nga isurat na, isot mangipatulod ken ka, dati pakasarita kasinyong, na iso namatin ng ising-asing kanyak. Ta agpabalakadak kano kadagiti viewers. Anyat kasayaatan nga aramidek, tapno no maliklikan ti panakadisgrasya ti asawak, no bilang laeng ta bumigay dati sigod nga lamisahan nga usaren mi nga bakakit no kaguranak ti asawak no man mapasamak dayta. Jagmat kayat nga iti lamisaan iti kusina ti pangaramidan mi ti kasyekasin tasyak kami ket old schoolak. Jak kayat nga no mabalbalin ket sagrado kanyak deta nga banag nga raramiden mi ti asawa ket iti laeng uneg ti siled ti pangaramidan mi. Ay. Dahil nga ron ti pakabuklan ti pakasaritaa kasinyong ket sapay kumata saan yung tuladan ti anak ko nga di na seryosoen deti inyuman ko ken kuana intaklin ko nga problema. Sapay kumata seryosoen nyo ket ikandak nga talaga ti seryoso nga balakad. Alayo na akong dagyaman kadagiti nakangeg nga padak nga agbibuyang agdengdengeg dati nga programa nga makaiti ti balakad kanya ken kang runaan na kasi yung agyaman na ken kati anos ken laing mga nang ted biag dati nga pakasarita. Kasapay kumakit nakaibatit adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadakiti padak nga viewers. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema unay nga pagayam mo Winston iti Hawaii.